Ovo je jedan od komentara koji sam dobila na mom videu i nije jedini, bilo je dosta sličnih ovih komentara koje sam dobila na mom kanalu i videima. Želim samo ovoj osobi da pojasnim razliku između vegana, vegetarijanca i sirovo vegana jer vidim da je zbunjena. Pa ovako, znači, na Google, na Wikipediji, ako odete Wikipedija vegetarijanstvo, kaže, postoji više vrsta vegetarijanaca. Vegani su strogi biljojedi čija se ishrana zasniva na žitaricama, mahunarkama, voću i povrću. Oni potpuno odbacuju namirnice životinjskog porekla, uključujući jaja, mlečne proizvode i med. Nigde se ništa ne spominje o kuvanoj ili sirovoj hrani, znači samo se odbacuju namirnice životinjskog porekla. Onda ovdje imamo presna hrana. Jedu samo sirove biljne namirnice, mahom voće, povrće, orahe, semenje, maslinovo ulje, med, žitarice. Pobornici presne hrane tvrde da se termičkim obradom, kuvanjem, prženjem, pečenjem gubi A za vegetarijanstvo šta kaže? Vegetarijanstvo je način ishrane koji se sastoji od namirnica biljnog porekla, širok spektar žitarica, mahunarki, voća, povrća, eventualno mlečnih proizvoda i jaja, ali bez životinjskog mesa. Eto, nadam se da je i to jasno. Znači, ovdje na Wikipedija, ako ne veruje Wikipediji, onda stvarno ne znam šta je definicija veganstva, vegetarijanstva i šta je presna hrana, odnosno sirovo veganstvo. I sad me zanima da čujemo od vas samo odakle ova konfuzija ovih ljudi koji su na sirovo ishrani da misle da je njihova ishrana veganska, ali da ljudi koji jedu nešto kuvane veganske hrane da su oni vegetarijanci. Evo mi to nije jasno. Mislim, sve jedno kako oni žele da me nazivaju i to, ali mislim ako su već tu da mi sudi kako ja nisam u pravu, ja sam tu samo da odgovorim i da dam dokaze da u stvari oni nisu u pravu, ne ja. Znači, htjela bih od vas da znam odakle to počelo, jer iskreno nikad nisam čula ovako, ako odete na engleskom delu YouTube-a vezano za vegansku i sirovu vegansku ishranu, tamo nikada to neko nije rekao. To je samo ovdje na našim prostorima sam od ljudi čula na Balkanu i samo me zanima ko je to knjiga, ko je to koji je toliko napravio toliku konfuziju da ljudi tako zbunjeni. I znam da ovo dolazi od tih ljudi koji prelaze na sirovu ishranu samo da bi svršali ili izliječili neku bolest. I uopće ne fokusiraju se stvar na one zdravstvene razloge i na etičke razloge i onda budu tako nekoliko mjeseci, poslije toga ih ne vidimo. Pun forum, znači ovo naša veganstvo, pogotovo sirovo veganstvo u Srbiji, puno foruma ljudi koji su još uvijek na tom sajtu, ali se ne pridržavaju uopšte veganske ili sirove veganske ishrane. I što je najgore, misle da je kuvana hrana đavo. Znači, potpuni otrov koji nikako ne smije da se jede. I stavljaju jedan nevin kuvani krompir ili naparen krompir ili brokoli ili tako nešto u istu kategoriju sa životinjskim proizvodima, što je presmešno. Eto, ostavite u komentarima koje je vaše mišljenje na sve ovo i najviše me zanima ljudi koji su na sirovo veganskoj ishrani, koji imaju isto ovo mišljenje, molim vas. Nemojte mi dajeti iste takve glupe komentare. Želim da diskutujem s osobom koja je potpuno razumna. Ovdje imamo pečene, slatke krompire i pečurke. I za večeru imamo
kuvani krompir sa lukom, jabukovim sirćetom, lagano susam ovo seme. Imamo začine kao što su peršun, mirođija, bosiljak, bijeli luk i zelenu salatu.